yanjye kubereka welcome kuri Agahezo TV. Amazina yanjye banyita Dore Alex nko bisanzwe. Ngiye kubereka uburyo ama YouTube channel amwe namwe agenda abeshya akaba yabakorera ibintu bitabaho, ibintu biteye ubwoba rimwe na rimwe byica amatelefoni yanyu. Then niyo mpamvu akakangiye kubereka uburyo dushobora kuba twafata telefoni yacu tukirinda biriya bintu by'ibisikama ku buryo telefoni yacu itazongera kuba yagira ikibazo. Abantu benshi barabwira ngo dore uburyo umuntu ashobora kuba yafata telefoni akata ayihindura private, then yaguhamagara ntubashe kubona nimero ye. Hari amatelefoni menshi atabasha kuba yagera kuri urwo rwego rwo kuba yahinduka private. Then hari imibare imwe n'imwe bajya bababeshya bakavuga ngo ino mibare ngiyo ukanze iyi mibare ngo telefone yawe ngiyo uhamagaye umuntu ngihita iba private. Yangiye kubereka uburyo ari nka channel imwe nigeze nsanga yababwiye ngo iyo ukanze ngo urwego ngo 31 gakanyenyeri ngo ibi bintu ngo bihita bituma telefone yawe ngo ukabikanda ngo kuri simukadi bikanda ngo bihita bihinduka telefone yawe iba private. Ibi bintu ikintu nakubwira ni ukubeshya. Kugira ngo telefone yawe ibe yahinduka private ni iki ukora? Ku matelefoni abasha kuba yatuma telefone yawe itiba igera kubaho yaba private bigenda gute? Ukanda icyo bita akanyenyeri 31 urwego. Ibi bintu iyo bikanze telefone yawe itiba private, iba private ryari hano hahitaba ikibazo bita call boring. Call boring ni iki? Call boring ni mu gihe ufashe telefone yawe, iyi ni nkaho twavuga ngo ni nka code. Yitwa nka code. Ni nkuko ushobora kugenda ugafata nka telefone y'umuntu ugashyiramo iyi password, ntago yabasha guhamagara cyangwa ngo yitabwe, kereka iyo simukadi uyikuye muri iyo telefone ukayishyira mu yindi telefone, niho iyo telefone ishobora kuba yahamagara cyangwa igahamagarwa. Ariko mu gihe isuye muri iyo telefone ntishobora kuba yahamagara cyangwa ihamagarwe. Kurwo rwego ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wakuramo iyi password mu gihe wakanze akanyenyeri 31 urwego. Ahangaha ubushyizemo code. Reka nze nk'ubikora. Nk'uhita mfata akanyenyeri 31 urwego. Byemeze nko kuri simu ya mbere. Harahita haba ikintu bita ngo hide outgoing call ID service on enable. Ibintu bivuze ngo ntago uzongera, hano bavuze ngo ntago uzongera guhamagara hanze cyangwa guhamagarwa bitewe nuko iyi call boring uyifunguye. Urugero, reka mpamagare nk'uno muntu bita Jean Paul. Ihita yikopa ku kanya. Then kuri urwego ngiye kukwereka uburyo ushobora kuhita ubikuramo. Uhita ukanda urwego 31 urwego. Uhita ukanda rimwe. Bahise ngo hide outgoing call service has been disabled. Barakubwiye ngo ya outgoing call ID wari wafunguye ihisiba disable, barayihagaritse. Ibi bintu hari abantu benshi bajyaga babibabwira bakavuga ngo kanda ngo urwego 31 ngo akanyenyeri cyangwa 31 ngo urwego, guhita byemeza ngo bwe bayi disable. Cya cyongereza cyabo gikeya ngo guhamagara ngo bibaye private. Ibi bintu ni ukubeshya. Then reka nze nkwereke ibi bintu iyo umaze kubikora telefone yawe ibaye disable. Kugira ngo making sure yuko iyi phone yawe ibaye disable, urakora iki kugira ngo umenye ko guhamagara biza kongera gukunda? Urahita uza ukore ibintu bikurikira: akanyenyeri urwego 33 akanyenyeri, cyangwa reka nze tubisire tuvuge kuno twandike akanyenyeri 33 akanyenyeri 000 urwego. Uhita ukanda kuri iyi nimero turebe. Hano bana ko batubwenge hano habaye ikibazo cyo kuvuga ngo habaye ikibazo cyuko network zitameze neza, reka dukoresha iyi code. Hano bahise bakubwira ngo call boring service has been disabled. Iyi call service yabaye disable bitewe nuko guhamagara ubishobora gukunda. Reka duse nk'abahamagara nk'umuntu wenda reka nze mpamagare nk'umuntu bishobora biba byashoboka ko reka mpamagare nk'uwo bita Flex kuko ni brother wanjye kugira ngo mbashe kuba natamubangamira.
then aka kanya kuri urwego niba umaze kuba wakuramo iyi password ngiye kukwereka, ndaza kuza kukwereka uburyo ushobora kuba wahindura telefone yawe private, then ukaba wahamagara umuntu nabone name yawe. Ndaje mbikwereke mu kanya. Thank you. Mukore subscribers, mukore na share niba aka kantu wakunguraho ubumenyi, then ize nkwereka uburyo ushobora kuba wafata telefone yawe ukayigira private, ku buryo telefone yawe iba yemerewe guhamagara abantu ushaka no guhamagarwa n'abantu ushaka gusa. Ibyo nibyo ndibuze nkwereka mu kanya. Thanks. Kora subscribers ku Gahezo TV, dukomeze tubane mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Thank you.